ta expresa sa aura el autoridad acerca el situación donde asigun penetrauya con el cuantos mga estudyante el enseñanza del ISIS aquí na ciudad. Este el confirmación del oficial encargado del mando policía local, Police Superintendent Luisito Magnaya en Dinantes Aga. No hay asigun actual presensya el grupo da ciudad pero posible el takiya el di ila enseñanza. Como cosa pasa con el sospechado na incidente de tiroteo adentro del Western Mindanao State University, donde un estudiante de la universidad ya comete con el crimen que causa con el suma conocido para espanta y pensa muy bien si porque este ya comete con el crimen. Sabihin natin wala dito sa atin pero yung paniniwala ng bautista, sabihin natin kahit ikaw, depende sa nakikita mo, nababasa mo at sa pinaniniwalaan mo. Yun ang isa sa mga tinututukan natin, binabantayan din na sabihin natin baka meron pa mga kagaya niya na ganyan lalo sa Wimso. Taman monitor ya asigun sila kung ang mga posible que napabiktima del mga terorista grupo como este klase. Donde este mga estudyante este tiempo especialmente aquellos mga jóvenes taman expose pirmi na internet. Taman monitor ya asigun sila kung ang mga posible pa kinabiktima de este mga terorista grupo que mga estudyante este tiempo especialmente aquellos mga jóvenes can expose pirmi na internet que manera dal di ila enseñanza i recruitment del terorista. Kasama yan sa mga binabantayan natin dito na baka mamaya masingitan tayo. Alam nyo naman marami na tayong mga pangyayari na nangyari dito sa atin sa syudad. Marami na tayong sabihin natin insidente ng bombing, meron tayong mga insidente lang sabihin natin napasukan tayo lalo-lalo na nung panahon na 2013. Ayaw na natin maulit yan dito. No ipasigun siyempre pwede establish el PNP con el cosa grupo konektao con este mga suspechao na insidente. Pero taman monitor asigun siyempre el special task group con este. Takono se asigun el mga uban na suspechao este si Eliste Rugasan III que ele un buen gente que ele ya comete con este insidente na video. Na mas resyente mga operasyon del militar na Basilan Sulu Ilanao del Sur ta pwede asigun recovery mga galamiton kaya pwede konekta na grupo del ISIS. Albert Luna, Dateline, Zamboanga.